šport je tenis. Repeat. Moj najljubši šport je tenis. Ja, very good. Koliko imate ljudi v družini? How many are in your family? V naši družini je 4. Oliver, sta mrti gre, kaj pravi naprej? Kdo se opide? 4. 4. So 4 ljudje, ja. To so, who is it? Mama, Mother, father, and my brother and me. okay, now in Slovene. To so mama, ata, sestra, ne, brat. You have a brother, ne? Brat in jaz. Okay, let's write down. Mama, ata, kako se reče, da je brat? Brother, brat, ja. Kaj, Ja. to senca, So, now you write down.